Assalamualaikum dostlar. Bugün biz Sony'nin yukarısını söylediğimiz al gittik. Gittik abi sevgili. Çıkarak neydi? Bak arabayım adamının şeyindeyiz. Bunu da babam benim babam. Kaç babam sonra seçim duruyor. Son mega atmalı ben dedik mapet ana son mapetten terlimste julam olacak. Kazım daslaştım. Kaz ana sukama ben salvalar. Sik paramdan ben salvat. O der yapattım. Мен de gazı verip gazı katatlalay. Mana bir çıktım. Gazda bir kalayın diyor. Neymiş aksinin olmalı ben. Değil gaz. Спокойно. Как-то чисто метр. Негізі мопедтер электромобиль болу керек. Мен газбен жүрөм. Электромобиль фотолосун электромобиль оша берет. Менин мына мопедимде газы сатылды. Зарядка болу керек. Зарядка чисто газ визуал. Газмен еще каттарда электромобиль. Bunlar da bu. Senin çalışma var. Baya boşta sakıttım. Giyirip barınırım boşta. Giyirip barınırım. Жұмысқа кешігіп бара жатырмын. Сол жақта негізі басқа мопед беру керек. Мопед сатып алғанмын, бірақ басқа мопед береді. Немесе оның газ аз болады, сондықтан мына мопедтен шыға беремін болады. Заттарды салып ал дейді, өзің онда салып ал дейді, соны салып аламын. Қазір хоба болды. Кетсін мына мопедтегі заттарды салып алайын. Капотны прямо стягиваю. Қазір барайындан сумка. Енді бәрі тағы сол. Отыр. Болды, ане қаларам. Сиді болды құсап барасың. Давай. Хоба. Енді бағанағы. Енді барамда алыр. Bakmayın. Para satacak. Bakın şimdi paramda tavrın sapay tavrın si.
Ах, короче, эстепетамен. Имя Барабирен, Кедр. О, шам, давай, да, максимальный скорость қаяққа бар деймін. Как ортамен жүре беріп, ортамен. Мастер, сол ұрып қаламыз. Пальцем. Давай, максимальный скорость көрейік. Дымдырды 52. 55 сотчы. Давай, газуй, мопед. Давай, газуй. Ой, газовый жетпейді. Дек. Болды, енді мына істе қояйын да, үйге барайын да, шай ішейін. Не істедім, мә. Мұны маса. Что болды, мұны істе барайын да.